Handakta Ministry of Home Affairs ka su group ki luching basinga haitare su group habadi kuki militant organization ki mkoi singi luching basinga mkoi su group extension ki matang da wari sanaki manuda mkoi ni yanaki bese designated camp tara mari gi manungda taret amadi lehandaba haibasine oza masida naga gi furup singa haibasi naga taba area dadi thamba yaroi group su gi designated camp sing se haibasine masida foothill naga coordination committee mkoi na yamna kana yaning da fungdor lai tar masi mutang no zakari habin ai samsami da wa ma ge ko akoi maitai gi wanote ngasai gi akoi mamang da masi gi claim am tawre akoi NSNM gi camp senapati da leiba adagi ukhul lom da leiba kamjong da leiba singse manipur manung da NSNM camp gi amata leite na sai gi assembly da akoi matam gi chief minister amadi home minister da kaya thamgrab ne masi matang da che me amam thagre ko masdei da adugo hojik se problem se kamai dawge da IM gi jina pistok chathari ne adugo amasine su ne bako ada kai moina su toro ko maram se aina sum kan bada akoi jo lamji gi mi ne na su toro ko male akoi mi yam da bani na mi yam da ni na akoi bu namda bi ko ta bi de akoi political right pu ga in toro ko ne bako adui condition do la ga na sai gi su tori ne ga nomai bai ba gi kem se sum injal la ga changsal la ga anywhere da lai ba matam na se samna da ai Nahakpam ma ne ko ai Nahakpam gi lam mi ling khale ba ina ai Nahakpam gi lam mi je ai meitai ne le ra mi ne ba ado se ai meitai ne le ra ma kan da Nahakpam gi lam mi je aina se hujik se khurai da ke mam sa jale ba ada di ai gi khurai me am se ai Nahakpam loi ola dra ba si question ne ba aduga nomai hoji manipur to ri si nomai pai ba me am sina political rights se phangna bona ba mai community gi maru ina kuki ga mu se di every community gi lam mi le ba every community ki lammi le kuki ki hokip ki adugi ada jidra yo lammi le ba aduna masai ki particularly community based da natraga clan based da lammi le tri se mete ya ne ba wari bu ko ada masai ki thamni bodi kaino ga masida government of India ni yenga jabse any khulai pai ba ki kem se civilian area da tham so ya de moina kem tham ge ara ga na lehan ge ara ga na moi gi se IRB post lai ba manung da ko state ka kenoga pula se joint negotiation center ga na joint integration cell ga le idra ko adumaina government of manipur ga government of India ga pullaga mi di manipur gi ne na hairi bi ne ko pulla kanda ngasai gi designated camp sing se akoi gi khulai pai ba loan ya ba loan pi ba agencies sing gi camp gi manung da moi camp je len bam chang ye ko mamde ga yana moi na thok ko ma NSNM ju ni pull up ni ko ai je anywhere if camp exist out tar ga de even maitai gi su if su gumba kari gumba leiba taragadi adu natragadi makoina nungdang da khulai pai ga thola ga mi kidnap tawba paisa lowba sigumba potse yam chaw na hengale hai tare se IRB camp gi manung da len bi ai adagi ngasai gi army camp ga IRB camp ga attach tawna ga su gi oiba camp am len bi ai maduma na leiba matam da kari war ke dai kana moi gi leadersing du ga tang thokpa da khulai pu ba ya ba atoba matam da moi lan mi khulai pai thokpa ya da ba makhoi gi oiba facility government piri be mayam do phasana exercise to hanba then moi gi leiba khulai sing do adugi ke manung da leibani na madu khulai sing do pai ga sai no mai kamna re kho le hai kanda any su group ama natra any pistoki group ama chenar ko matam da madu gi responsibility do particular madu gi CEO do no loba ga na adu mai na leiga da rule ne ba se adu rule do leita bida su game ne na ha ga Lami me am gi marakta toana designated ke mama saraga maite gi warsu IM gi warsu anybody gi warsu ke mama lehen be se praja da signal point thokane wa yan na prakan masi example yam zo le ne akoi gi lamlai da na wa KCB ke mama yam sang mai tha gi da ko minjang me ngoni ko lamlai so da KCB ke mama mai tha gi da ko adagi su ke ma ma chu sam pu do su miyam na thugai gi le ko sumai to da lam helakwa mayam khulai bai ba si power ni na ko lam helakwa matam da di miyam ga nuai na ta matam da di madu gi oiba problem ne thok lo wai hani ngai lai ke ana government ne yeng ro ji kai no ha ganda every camp should be posted within the legal and ko IRB camp gumba battalion amagi manung da lege da camp ngata ne se moi do legal oiba jaga da manung da changal laga thamgi da bane ba moi gi policy planning do ban khang na ba adu na da yang da thoi lam ji one su gi myam loi thona no mai loi kam na le re somna kan na akoi ji la lo jing no kai de no swai da am da lei tam ne na somna kan kai de no to ga swai de lei na me na su khal la su ama ani tra kun le mo do miyam na khulai pai khala koi phim ta re adu ji miyam na khulai pai khala ga na mi jing je loi no militia na brand to phim da ko akoi ba da no nang UCM secretary do nang lan manung da kana gi kai mateng pam ji na akoi bo inquiry lak pe ai ba ai ni ni se ko adu ma policy and program ma chathar le re habni da aduna masigi problem je thok tana ba every camp should be within
a battalion of go army natraga kenoda adasida army ga da thamasu mangjab leba maramdi akoi hoji Assam rifle ga akoi ga thasan electricity ke noiganda shu game gi monitoring cell je makoi ga tawga joint monitoring cell je moina ayamba move to bai type ching de ayamba moina loi leibni na akoi moi thajaba wala isineba aduna IRB post ko mada joint cell ama semaga madugi came area do akoi gi kanona government gi constitution gi manung leiba army sing na khulai bai sing na nga ka na moi gi movement je record toba khulai record tobi tangai batab jam chong leba sidai da naga gi lamne adugi lamne haibagi kasu ai wakanda kasu thedokte ai tare ko adu anywhere leiba matam da any army camp da any battalion gi manung le ngadam ne moi free le ba yati ab jai ismain tam jage asa mathang lak chaning base अखोई LPG टैंकर ड्राइवर खुमुचम हेरोजित तमथीना फुबी रखी मतंगदने मखोई टैंकर ड्राइवर एसोसिएशन ना स्टीयरिंग पाइदब हाइबसिगी कनोदा खोंजंग द नुमित हुमनी सुजनख्रे हाइतारे मसि अखोई मिचम प्रजा सिंजे अखोई मरुओइना टैंकर ड्राइवर सिंजे मखोइना एसेंशियल पोचे सिंजे पुबा अदगी मखोइना हेक तब सिंजे जस्टिस इफंग फंगदब हाइतारे डिमांड तौरगन हेक फंगदबगुंबा अदगी मखोई सिंगी मतंग से ओजा करी हाबिनिंग अखोई की कनोजे ai ngasai hajabdo loga micham ga yam tuna chakadam ne miyam se lo da biswas lagadam ne manipur police ta respect biswas lagadam ne se US ta ga da ye une mi roiting ga toro kana mi di police kun tha ga mi lisingam ga thomnari du ne ba akoi sine police gari tara mala zo mi ama ka nung thomna ngam bai capacity leiba masi gi image se kana na se mi no ai ganda logi agency sing sina miyam ga public centric over program yam to wom jang even adu dai doctor Assam rifle army ba da masai civic action program to ration eba police na masaje logi lo ai lo ne khankala di yam bera ne ko che ai andak ki June 19 sin bai wari khali jage akoi June 19 je handak se June 19 sin ba matam da akoi June 19 gi program se amu ko UCM sin min nei je mai budget je 45 lakh kum bai budget ne mi am je lakh pagi khot pagi gari tha ba khot ba moi gi refreshment sin ba ai magi preparation ma am sang अकोई मीनिंग जे अंदर से मयाम दगी डोनेशन तो गाना बाजार मनुंग से अकोई पुलिसिंग जिना अकोई मीनिंग के फाबी बे जाग दे कैम थी फाबी गेदा मसा ये कैम थी ने फाबी गेदा बाजार मनुंग से ममांग दा लान मनुंग दा अकोई तोगान तोगान बे लुप सिंग खुलाई पाय मयाम ना ओटखाई रम बगी रिएक्शन दो अकोई ये CSO सिंग दा चपचान फंगे ता मंगे को इंदा वेदा पेट्रोल गाड़ी मयाम सिना खाउ मसा म या लगा चटप मी भाउ दा फाजन बि ने बेदा फाजन लगा नोई पैसा खाई लायरा लुपा चाम पिरदी चाम लो गायन तो बिबको सिगी नेचर से ngasai manipur police na su ngasai army na su CSO sina karam mano adagi ngasai ko lalo na kanano wari bu ko no mai pa ga dap to sina kanano je khangbi ga dam ne ba ada CSO ai pochidi government ga lo ga kari ga tunara ga punna chamina ga da ba organization oi bane ba akoina moida government na niru do na te ba koi sman si to ge na government na mar da koi da phone to no hesitation do sumain to ko ga na akoi ju delhi chala ga hai ru ge hai bangam na ba praja ro khar lang e na uchi ko ga na har ko tan ja lei tab na te ba akoina jo tamo noina langak tragadi akoina noina hai ru tragadi akoi di public ki hok ji di akoi di ngak pung moi ko akoi di iho lok tok te ya roi na inform to da na te ba wari bo ko aduga CSO jingina tawriba agitation adagi program mayam si public donation na run tawang hakane ba sida hayeng CBI na NIA inquiry taw matam da akoi gi cash receipt mayam do kana na donation tawri kari tawri mayam do loina putok ngam na ba adugi capacity do leidu ne ba ada ngasai gi tanker driver gum da adumai tawba CSO gi mi sing da ngasai gi lambi da chappada bazar gi dukan amana पैसा लुपा लिसिंग 10 लौरो हाइरे 10 पियो हाइये अदगी केरो तो हाइये लिसिंग अनि पियो हाइये गायनगा हाइबदा लुपा चाम पिरदि चाम लौरो चखो गायना पुलिस ना डिसाइड तोसलक बको अदगी टैंकर की अदगी अतै मतमदा नुंगदांगदा चेक तौबिबा मतमदा कंफर्टेबल ओयहंदबा से आई कनोमा DI ड्राइवर मा अखोगी कनोदा खोंसांगदा मा टायर लो चपदा खोंसांगदा ताबा पुलिस मैतै मचा मना खामबोकदगी ने पुलिस से को एसआई रगन ओय को माना हजगी ड्राइवर से कौथोगा पूरगा माना नंग ट्रक पुरक टायर ने माई DI सी यावसे अहिंग लेबने खो कनो द नोने द को पुथोगा खोंगौ फ्री फॉलो थोलगा तौगिबगी अकोइना कंप्लेन इगिब लेयबा सुमाइना पुलिस सु मसागी डिसिप्लिन यावदबा ममा मपाना वर्क तो मोंगदा लेबा पुलिस ऑफिशियल नत्रगा कांस्टेबल यावदब नतेबा खरा रेस्पेक्ट तौनो फैयबा प्रजा हाइबसे प्रजा सिना ख्वाइदगी चावबने अदुई मतुंगदा को लो सिना अमुक प्रजा दगी चावे अदो लोगी ओइना यूनिफॉर्म दो सेटपीरी दो लोगी ओइना सेटपीओबा लोगी न तो मोंगदा मी मन हाइरेन हेत लौबा इंक्वायरी लेतन हेत मी डिटेन तौबा अदगी नुंगदांग मी हेत फुबीबा लेदना को अदगी मरम चादना नुंगाइतबा नंग वांगांग दे हम कन ngange aduna nang matang sai ngai se nang onda ai ngam madu to koroge ga khanba adu madudi
कमाइना प्रजागा कनोगा रिलेशन फादोइनो आइबोंदा मखोइजु नोमा रिटायर ओइरतोइनी सीएसओ मीजु वादना पोतारा कदोइनी ड्राइवर्सिंग दुसु नोमा मतु मसा सेमनबा मोइसु को चचरिनी को अचुमरांदो येंबिरगा सुबाइना मीना कनो तौरे हाइबा तारगदी नुमिनि उमनि सुरे स्टरिंग पाइक तबा हाइ तारदे पुलिस की साइड तगी कनाना तौरिनो करी मरमगी तौरिनो मदुगी स्टेटमेंट अमदि थोपियोबा अदु स्टेटमेंट सो थोक्तबिदा ए वा थोक्सगिनी हाइबे मोंदा फम लेरगदी मदुगी मुगनाबदो लाने को अदे पुलिस कइदेसु नुआयरोय वारि बोबो को ममांगदे येंगोने लान मनुंग थोकीब थोदो कयागी बदनामदो कानन चारिसनेबा मोये आरामागी कानन चारिसनेबा को मतमदो लेनागिब पोजिशनदो कइनो हाइबदि खंगपोंदेरो लोदो हेन लौसलोडी लोगी होइबे एक्शनदो थेंगनाब तामने अदुबो लोदो अप्लाई तौना बोनाबदा मतमदि चंगद्रा अदे लंबीदा लमगांगदा लोदो अखोइना यूनिफॉर्म सेलेना लो हेते अप्लाई तौसलकबने मदुगी फत्तबसु लेबा अदुमाइना अखोइगी प्रजासी पुलिसना कंफर्टेबल ओहेनबियु फजफजना पुलिस एसी पुलिसनेबको मखोइना लोसे इम्प्लीमेंट तौबगी एजेंसी से मखोइना ओइरिनेबा अदगी प्रजा हाइसिना मु ngसाइगी केनोनेबा अखोइगी खितंग मरै मरांग तौबा सिदि प्रजागी मथौनेबा अदो मथौने हाबदि अपेन पेन द यानब चटप मयाम से लोइ वानरबनिना को यानब लिसलक खरा कनो मखक तौरक पाइजे इलीगल ओइ पोत तौरम तादि लोगी मतुगिना डिटेन तौबियु लंबी द फुबा खोटपा कइ दबै तौदेनो वारिबु को डिटेन तौबियु मी दो कोबियु स्टेटमेंट मतम सान सान थोपियु जे अखोइ गवर्नमेंट जी मणिपुर थारमबगी मुथतपदुगी स्टेटमेंट बौदा मियाम इहौ तौरकाना मी शो काना खोंगद मी मकाइरे टेरेस कापना काना स्टेटमेंट थोलेबा ngasi problem thogadi yam thona statement thoga public ki iho je lehendaba haibse makoi mathone haibanda ko adu maine thamjage